malithi live laNkulunkulu, excuse me, wazinqama yena wanikela unyana wakhe ukuthi ede emhlabeni atosisindisa. Lokho kuyasimangalisa, kuyasikhuthaza kulubona lolu thando lolukhulu kangaka lesendelwe lona nguNkulunkulu. Awu bazalwane, siyabonga kakhulu. Kumnanzi kanjalo nje ukuthi at least there is one day which is a Sabbath day, a rest day where we rest, siphumule ngalelo langa, ulale uphumule ebudembe kusebenza nekhandleka kamadima. That is the Monday. Sometimes the Monday labaye babe sebaya gekracha, sebafuna nje ukuthi emfundisi batobika tindvo, bese uyabona ukuthi awucha lokho umuntu athenda kumbe kusasa lokunini, but kahle kahle lilanga leli lekuphumula ukuthi naye umfundisi ake athi do a live review, atibuke naye ukuthi ngihamba njani, ngisagijima khona enelayinini. So kumqoka ukuthi naye njengemuntu elobitwe uNkulunkulu abuye abe assess luhambo lwakhe, aphinda nikede nale tools lasebenza ngalo kuphumula, ngoba lo mtimba ngilona tools lelikhulu lesilisebenzisako ukuthi sifederishe umbuso waNkulunkulu. So ke bazalwane, sometimes we tend to be like we are becoming selfish, kanti cha akusinjalo bazalwane. Ngilesikhathi sethu ukuthi nanathi sesike sitibuke nathi, singalobe selokhu siva ngebantu, kodwa nawe utibona ukuthi awu lapha angihambi kahle, lapha kumpethe into ngingathi lungisa kanjani. So ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi asiphe leso sikhathi leso. Lokunye angitibongele nje kula lesihlanganyela kanye nabo la, awu kuyasibusisa. Ngiyangibone Prophet Melchizedek Elias, very supportive man of God, as well as my best friend Prophet Popo. Ngibone Jobe, ngibone, hey, there's just a good number of them. Bosibanyoni, Bogwenza, Bobani, Salwane, ngingete nganiqeda malangeni angithi nje bantu bakaNkulunkulu, ngoba it's not only here in Eswatini, even abroad, beyond the confines of Eswatini, I can see people following. Siyabonga kakhulu bazalwane, kuyasakha lokho kakhulu kunibona nisupporta umsebenzi waNkulunkulu, kuyasiphakamisa. Siqhubekeni bazalwane. This is for our own spiritual benefit. It's not for supporting Reverend Zungu, but it's for your own personal growth, and it's for your own strength, it's for your own yes. There is Melchizedek. Uyangithobisa kakhulu ngeke yaNkulunkulu. Uyathi lapha esheshe Melchizedek kunemhlabelelo othi wawubonani kimi Nkosi ukuba ungithande njalo, yekubukhulu benjabulo oyizumoya wami nawe, Nkosi Jesu ngiyakuthanda, Nkosi Jesu ngiyakuthanda, lwandise njalo uthando lwami. Amen. Hayi, asiqhubekeni ke bazalwane. Sithandaza egameni laNkulunkulu isene nfothana namoya engcwele. Amen. Babe wethu lolungile maye, siyakubonga, siyakudumisa uNkulunkulu. Sikubonga kakhulu uNkulunkulu wethu lona amandla onke ngesipho sempilo. Sikubonga Nkosi ukuthi siphila emalangeni egrace. Siphila uNkulunkulu esikhathini sesihawu sakho.
uNkulunkulu wethu lonamandla onke siyakubonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi alishintshi izwi lakho uNkulunkulu wethu lonamandla onke tingashintsha tonke tintfo sihlabele ethi zolona hlana phakade yebo Jesu senjalo awuguquki uNkulunkulu umi uNkulunkulu wasekuqaleni nanamuhla kuze bese phakadeni siyatinikela ke kuwe uNkulunkulu wethu lonamandla onke ngena nathi Nkosi netinceku takho uNkulunkulu wethu lonamandla onke siyathandaza nasitibona uNkulunkulu wethu kulena platform media inhlitiyo yethu iyajabula kakhulu baba wethu lonamandla wekuthi tiyathi thoba Nkosi tiphethe timangaliso baba wethu tisebenzisa ngendlela emangalisako kodwa Nkosi they are able to bend down and to support even those who are not so much as such important, but Lord, as long as bamemetele vlako bayabathobela siyathandaza ke baba wethu lonamandla onke sibusisele Nkosi bantwana bakho babusise Nkosi etindzaweni nasetingonini letahlukahlukene for the name of Jesus Christ our Lord and Savior now and evermore. Amen. Let us call to mind and confess our sins. Almighty God, our Heavenly Father, in penitence we confess that we have sinned against you through our own fault in thought, word, and deed, and in what we have left undone. For the sake of your Son, Christ our Lord, forgive us all that is past and grant that we may serve you in newness of life to the glory of your name. Almighty God, have mercy on us, pardon our sins, and keep us in eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Thank you also, Melky, for saying it's a nice song, but I'm not a good singer. Outside seems it's raining. I cannot yanda kakhulu on that one. So we are going to take the Psalms for the day, beginning with I was not supposed to be reading. It is expected that I was going to incorporate due to some, I haven't done so. So I'm going to read that Psalm, which is Psalm 100 in this case. We are going to start from Psalm 98, Psalm 99, Psalm 100, and Psalm 101. Oh, I love to be in the Anglican Church because you know the scriptures are read, my brother, my sister. So just pay attention. Hlabelani ingoma lensha kusimakathe ngobe wente tinto letinkulu wanqoba ngesandla sakhe sekudla nangengalo yakhe lengcwele simakathe uyente yatiwe insindiso yakhe kulunga kwakhe ukwembulile emehlweni ebedive ukumbulile umsa wakhe nekwethembeka kwakhe kubaka Israyeli imikhawulo yonke emhlaba ibonile insindiso yaNkulunkulu hlokoma mthumiseni ngengoma yekujabula nihlabele ngekuthumisa hlabelani nithumise uNkulunkulu ngehapu hlabelani ngehapu nangeliphimbo akubhodle lwandle nako konke lokukulo akubhodle umhlaba nalabahlala kuwo imifula ayishaye tandla ibethele tinzaba tihlabele kanye kanye ngenjabulo embi kwasimakathe ngobe uyeta utakwehlulela umhlaba ngekulunga yebo ehlulele tive ngekwethembe ngebuqotho simakathe uyabusa tive atithuthumele uhleti etkwemakerubi umhlaba awuthuthumele simakathe mkhulu eSiyoni uphakeme ngetulu kwetive tonke
athi dumise dipapate libito lakho ngobe lona likhulu futhi liyesabeka yena ungcwele simakathe nguwe losimise kulunga kwenkosi lethanza kubusa ngekungakhethi muntu nguwe lowehlisela lokuhle kuJakobe nguwe lowehlisela lokuhle kuJakobe waletha kulunga nebuqotho phakamisani simakathe uNkulunkulu wethu nikhuleke kuso senabelo setinyawo takhe yena ungcwele boMose kanye na-Aroni baba ngulabanye bebapristi bakhe Samueli abengilomunye walabo bebabita libito lakhe bakhala kusimakathe wabaphendula wakhuluma kubo sensikeni yelifu bayigcina imiyalo yakhe kanye netimiso takhe lababenike tona yebo simakathe uNkulunkulu wethu wabaphendula wena waba nguNkulunkulu lothisela lako kubo nokho wabajezisa ngenxa yetono tabo phakamisani simakathe uNkulunkulu wethu mkhothameni nimdumise kule ndzaba yakhe lengcwele simakathe uNkulunkulu wethu ungcwele dumisani simakathe ngenjabulo nine mhlaba wonke khontani simakathe ngentokoto sondelani kuye ngekuhlabelela kwenjabulo yatini ukuthi simakathe uNkulunkulu sadalwa nguye asitidalanga sisive sakhe netimvu tedlelo lakhe ngenane emasangweni akhe ngekubonga nasetibuyeni tendlu yakhe ngekumdumisa mbongeni nidumise libito lakhe ngobe simakathe muhle umusa wakhe uhlala umile kuze kube phakathe naphakathe nekwethembeka kwakhe kuhlala kumile titukulwane ngetitukulwane ngiyawuhlabela kuwe simakathe ngibonge umsa wakho nebuhle bakho bekungakhethi bala angiqaphelisise kuhamba ngendlela yebuqotho uyawuze ufike nini kimi ngiyawuhamba ngimsulwa endlini yakho ngingeke ngitimisele kwentalo kubi ngiyayenyanya imisebenzi yalabahlubuka uNkulunkulu futhi ngingeke ngihambisane nayo inhlitiyo lesigwegwe ayisuke kimi ngingakwenti lokubi lo lohleba makhelwane wakhe emazitheleni mine ngiyawumqitha lo nemehlo laqoshile nenhlitiyo letiqabhako angihambisani naye ngiyabanqonoda labo labathembele kuNkulunkulu kulelive kuthi bangahlala nami lo hamba ngendlela yebuqotho angaba inqeku yami umuntu lonemaqebo ngeke ngimvumele ahlale endlini yami wonke umuntu loqala emanga ngingeke ngimbekedelele kusa ngekusa ngiyawubabhubhisa ngibabulale bonke lababi eveni kuze ngibaqothule bonke lababi bangabikho ekhaya lasimakathe akuthunyiswe uyise nendvodzana namalo engcwele njengoba bekunjalo eqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini amen sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni leLidala sibhaliwe encwadini yeDaga yes Daga kaSolomon Daga chapter 3 verse 11 to 20 Daga chapter 3 verses 11 to 20 Ndotsana yami ungakwetheleli kuqondiswa ngusimakathe ungathinwa kuthethiswa nguye ngobe simakathe uyamthethisa amqondise lowo lamthandzako njengoba neyise enta endvotsaneni yakhe lajabula ngayo ubusisiwe umuntu lothola kuhlakanipha nalowo lowemukela kuqonza
ngobe kuhlakanipha kwendlula isiliva ngekucebisa umuntu, nenzuzo yako yinkulu kuneyegolide. Kuhlakanipha kuligugu kakhulu kwenqa ematshe laligugu, kude lokufisako longakulinganisa nako. Impilo lenze isesandleni sako sekudla, kanti esandleni sako esasencele kunengcebo neluthumo. Tindlela tako kutindlela tekujabula, netindlela tako tonke ngetekuthula. Kusihlahla sekuphila kulaba kuphuthumako, labo labakubamba bakunkongoshele ngulabo labajabulako. Simakatse weneka umhlaba ngekuhlakanipha, wamisa emazulu endzaweni yawo ngekuqondza. Ngelwati lwakhe umhlaba, nangelwati lwakhe emafu ehlisa imvula. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili lesiphuma eTestamenteni Elisha sibhaliwe encwadini yemvangeli Mateyu sahluko 5 verses 1 to 12. Siyabonga kakhulu sokhona uJobe. God bless us all bazalwane, nalala bangale bazalwane angibalibali, laba kuleli kamero lelingale bamqokwa kakhulu nabo. Matthew chapter 5 verse 1 to 12. Jesu wathi kube abone tiqumbi tebantu, wase wenyukela endzabeni, wefike wahlala phansi. Bafundzi bakhe basebeta kuye. Waqala wabafundisa wathi, babusisiwe labampofu emoyeni, ngobe umbuso welizulu wabo. Babusisiwe labakhalako, ngobe bayawuthuthuthwa. Babusisiwe labamnene, ngobe bayawudlala ifa lemhlaba. Babusisiwe labalambele bomele kulunga, ngobe bayawukwesuthiswa. Babusisiwe labanezihawu, ngobe bayawuhawukelwa. Babusisiwe labahlantekile enhlitiyweni, ngobe bayawumbona uNkulunkulu. Babusisiwe labalamulako, ngobe bayawuthiwa bantwana baNkulunkulu. Babusisiwe labadingelwa bahlushwe ngenxa yekulunga, ngobe umbuso welizulu wabo. Nibusisiwe nabanethuka, banidingele, banihluphe, bakhulume konke lokubi ngani, baniqalele emanga ngami. Jabulani nithokote, ngobe umvuzo wenu mukhulu ezulwini. Ngobe nebaprofeti labanendulela badingelwa, bahlupha, badingelwa ngoba nebaprofeti labanendulela babadingela, babahlupha kanjalo. Siphela lapha sifundo sesibili. Asithandaze bazalwane. Nkosi uNkulunkulu, unguwe wedwa simakathe. Ayikho indvo lemnanzi uNkulunkulu kwendlula livi lakho, ngoba lenta umuntu aphile, liyimvuselelo, lingkonke kithi. Sibusise ngalo Nkosi ekuthambameni kwelanga, kuze ukuthi uNkulunkulu wethu lona amandla onke, nanxa Nkosi sendlula kulomhlaba, sitholakale Nkosi singebalungisa, ngoba sinelivi lakho lelilungile. NgaKristu Jesu Nkosi manje naphakade. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele, sidawuvele singene
kulesifundo. Bekusesemnandi bangcwele ngecruiser ngaGenesis. Lesigcine ngako kuGenesis sigcine nakudalwa Binon. Unina Rachel wametha ukuthi ngiBinon. Uyise wametha ukuthi nguBenjamin. Le gama lelithi Binon lisho ukuthi son of sorrow. Le gama lelithi Benjamin lisho ukuthi son of my right hand, son of my strength, son of my honor. It's like God has honored me in my old age. It's like also I have loved my wife to this point. Noma afa ufa ngiyamthanda. uNkulunkulu ungiphe amandla ekuthaleni bami. So I'm not going to go back to that. It was a very nice lesson lengitholile. And ngiyabonga kakhulu kuNkulunkulu kwekuthi angihambise encwadini yaGenesis. Kukholwa kwami kuphakeme kakhulu. Kukholwa kwami kuye kwaba nesimo letinemandla. Bengihlale ngisho ngithi mina ekukholweni angagibele esihlahleni angiwi. Ngifundile ke kuJakobe la khona kube nema back and forth, kwaba nema potholes nemakhona and so on and so forth. But uNkulunkulu eqinene ku-Exodus chapter 3 verse 6 uthi Peter uthi ngiNkulunkulu waAbraham, ngiNkulunkulu waIsaac, ngiNkulunkulu waJakobe. So lo kungenxa yokukholwa. It's not about us keeping the law. It's not about us sihambe kahle endleleni, kodwa kusekuthenini sikugcine kukholwa ngoba nango lokumqoka. So ke ngimbongile kakhulu uNkulunkulu ngale ncwadi yaGenesis. I'm no longer the same myself. I have climbed to the next level. Namuhla singene encwadini ya Proverbs. Angeke ngikhulume ngamaTeyu ngiyamthanda, but I just want to concentrate in the Old Testament. Lapha ku-Old Testament umbhali wale ncwadi Solomon ukhuluma kakhulu ngewisdom, ngenhlakanipho. Kumbe kweqala nje lekufuna ukuthi as a part of my departure kule ncwadi, as part of my departure kule ncwadi, wisdom is given a picture of a female. It's a feminine nakuzana portray. I-wisdom inikwa sithombe semuntu lomsikati noma wesifazane. Umuntu wesifazane urepresentwa noma uvedwa njengemuntu lonenhlakanipho. Kumbe kungawokuthi umfati lohlakaniphile uyalakha likhala lakhe. Kanjalo umfati losiwula uyabhidlida. Lohlakaniphile uyakha, akushiwo kuthiwa likhaya lakhiwa indvodza, lakhiwa umfati, lakhiwa yi-wisdom. A home is related to wisdom. So everything that has to do with the building up of a home, it has a female characteristics or behavior. So uma ngabe kunemuntu wesifazane, ngaba auntie, ngimake, ngogo, ngusisi, umfati, lokho kusho kwakheka kwelikhaya. So ngicela ukuthi bantu ababomake babambe lapho eqaleni, ngoba angifuni uyibambe phakathi, itakulimata phakathi. Ngicela nje uyibambe la ukuthi who are you in the agenda of God. Uma wesikhuluma ngelikhaya sikhuluma la kungenamfati khona ngiyindlu. Mina nje ngisendlini nginendlu. Ngiyabona ngabona umfati, ngitobese ngibona ekhaya, ngeke ngibona ekhaya kithi umfati. So bazalwane, umfati likhaya. Umfati likhaya. Ubodati na umfati ukuthi ulikhaya. Futhi utati nabe umfati lo tenkulunkulu ukuthi ungumbhidliti. You are a destroyer. A woman without God is a destroyer. And a woman with God is a builder of a home. Okay. Now,
uthi ke ndodana yami yemukela nathi tifundiso tenhlakanipho letilukhuni. The lessons of wisdom are very hard, and letiluleko te wisdom tibuya kubabe. Ngubabe lolulekako, ngubabe lolenta i-administration lakhaya, leli khaya lelakhiwa ngumake, i-administration yetiwa ngubabe. Siyabona lo kwemukela kuqondiswa nguNkulunkulu kuyayenta inhliziyo ibe kahle, ibe nekuhlakanipha, ibe nekulunga. Umuntu loqondiswa ngubaba uNkulunkulu uba nenhlakanipho, uyalunga, uba nekulunga. I said fasten your belt. Uthi ungakwedeleli-ke kuthethiswa yinkosi. Ndodana yami ungakwedeleli kuthethiswa yinkosi. Solomon nakaniketa leseluleko endodsaneni yakhe noma ke lesifundiso lekafundisa ngaso ukuthi ungakubukeli phansi, ungakuthatheli phansi lokho, noma kudiscipline. I-discipline is something that inflicts pain in the body. Ungakubukeli phansi kudisciplinwa nguNkulunkulu noma kuthethiswa yinkosi leNkulunkulu. Lolo tofaka buhlungu la kuwe kwentiwa nguNkulunkulu Baba, kwentiwa nguBabe ekhaya esikhathini lesiyende. Lokhu lokufaka into lenebuhlungu lokutawuletha kwekuthi kube nenhlito le right hand. Babe ngeke ngakhuluma ngathi ngaElisha picture of God that has got breast, unemabele yonke lendzawo, noma unesifuba emabele akahlabana kalimatani, kodwa ayondlana ngilasithola khona bisi sincence komake, kodwa sifuba sendoda siqinile ngila usima khona. So uNkulunkulu ubeka babe ukuthi yindzawo where you can have a shelter, or you can have inqaba, an anchor kubaba. And then uthi ke lana ungakwethelele leli gama lelisho kuthethiswa noma kushaywa libuya kusHebheru. Leli gama ngeShebheru lithi musar, musar noma masar, musar or masar is M-U-S-A-R, masar or musar. Leli gama lelo lisho ukuthi chastening ngesingisi, and leli gama lelisho njalo ngesingisi lithi chastening. Ngitawuliphawula ngilehlukanise noma ngilabe ngetingoni letinzathu. Lisho i-correction, lisho i-discipline, lisho i-instruction. I-correction ngila khona udirectwa, uguidwa khona, uqondiswa khona ngandlela nathite. Kubese kuthi i-teaching ngila khona ufundiswa khona nalonga kwathi ukuthola ngalesikhathi ufundiswa. Kubese kuthi i-instruction lonikwa kona kwethiwa yenta nako kanje kanje. Is more of you are being instructed. Anibonisani, you are being instructed. Now lamagama langa lamathathu amqokwa kumuntu lokhulako kuthi awathole. Kufundisa ke yinto lemqoka kakhulu, noma lengingathi yinto leyibase yempilo. La khona utshelwa khona ukuthi kufanele uhambe ngayiphi indlela, into kufanele utende kanjani, kunendlela lekufanele ukuthi uyithathe. Leyo ndlela utayithola ngekufundiswa, that is teaching. Kunakufundiswa kunikwa nema examples, kukhulume thishela kakhulu uma ngabe kuyafundiswa. Kufundiswa is more of a teacher outpouring
to a learner. Then i-discipline lakhona sibona bumqokwa bekuthi in order kwekuthi lokufundisiwe kuze kwenteke sekufuneka kwekuthi i-discipline ibese iyafakwa. It is effectually kwekuthi discipline must be there ukuthi ito-guide, itoniketa i-guidance kwekuthi bantu banga-relax lokulani kufundzile nyalo sekufanele ukuthi nibese niyabuya senikukhiphela ngaphandle kwekuthi lokhu usikwenta kanje, lokhu kwenteka kanje, lokhu kwenteka kanje. So kumqoka ukuthi mase kufundisiwe ibe khona i-discipline, kungafundiswa kodwa i-discipline ingabi ngekho. Kwesithathu yi-correction kwekuthi sikhulume nge-correction ne-discipline. Yes, correction, discipline, teaching, but then i-instruction sitayibona masinyane bazalwane. And i-correction lakhona kumbe ngitawuthi kubuyiswa i-order la ngqondweni, ngoba ingqondo ihambe ihlwathike lapha nalaphana ifune kuletha tinto letingasito tala. Ibese-ke i-correction iyeta itokukhipha lokhu kutosala tinto leti-right, tinto letine-order. That is correction. And-ke kuloku lesengikubalile kwenta ukuthi le ngqondo yemuntu ibese iyathoba uma ngabe seyibone ukuthi bese ngihlwathika laphaya ngase ngiyabuyiswa kwathiwa nayi indlela. Lokho-ke ntona tinto lengingathi tinzathu timqokwa kumuntu lofundzako kwekuthi uma ngabe ufuna kuba nelwazi, ufuna ukulangadelela ekufunda. Number 1. Number 2, i-discipline ungayibalekeli into letawufaka buhlungu in whatever way. Sisatongena kuko lokho kakhudlwana. I-correction now correct laba kucorrectako. Ufumane lwati. Bantwana labanengi labangafuni discipline, labangafuni ini, bagcina bangasiko lokhu uNkulunkulu laba intende ukuthi babe ngiko ebudaleni babo. Labanengi bagcina emsebenzini baqoshwa ngoba lento iqala labo uncaneni ikhuphuke nawe. I-discipline awuyitholi umdzalo. Uma ngabe zosemsebenzini kungenteka ugcine emsebenzini uphelelwe umsebenzi, kungenteka emsebenzini ugcina weba wendani uphelelwe umsebenzi. Uma ngabe unelikhaya ungagcina sewude lezo spouse sakho ngoba you were not disciplined. Nakathi umuntu uyakhuluma wena uthi ulwa nawe uyakuthethisa ushiya phansi. So-ke kumqoka kokuthi bantwana we must bring them in that fashion wekuthi siyabafundisa, siyabadisciplina, siyabacorrecta so that they will acquire knowledge. Labantu bakhule banelwati labaluthole ebuncaneni babo, baluphiwa badali babo. Uyabona-ke uma ngabe kumntwana usuke anga-violate ema-right emntwana according to the biblical understanding. Usuke ngalamafisha sikhuluma ngabo positive discipline. Uyabona emsebenzini kude bo positive discipline. Emsebenzini 1 unikwe warning, verbal warning. Number 2 unikwe lesebhalwe phansi. Number 3 kumbe then yaka 4 muthi uyibone lo wakugena ngayo. And uma ngabe sawuyafuna umsebenzi bayafuna i-reference la wake wasebenza khona ukuthi kubhalwe ukuthi wasebenza njani, bowuthi phethe njani. Leyo record leyo ilimata impilo yakho yonke. So kumqoka ukuthi uyamukele i-discipline njengemntwana. Musa kufuna kudenta bhongoza wena lakhaya. Uma ngabe umntwana yemukela i-discipline leyibuya kuyihlo. Labanengi bomake ukhanda sebangenelela, hey
lo mntwana vele uyamhlukubeka uyamenyanya unjanjanyana ngesikhathi kufakwa i-discipline. I-discipline is not something nice. Ivisa ayikitati, ayisi comfortable. Lalela lana, uma ngabe lo mntwana ungakamdiscipline, what will happen? The Lord back it up with a spanking to prevent discipline. Angakafaki i-discipline kuwe. Kutawusukuma uNkulunkulu akufake yena luswati lwakhe. Lumatima ke luswati lwaNkulunkulu kunalolu. Lolu fakwa ngubaba wakho. Ngoba uNkulunkulu nakakushaya kubona wonke umuntu kwekuthi wo lona solutholile luswati. Phinde futhi lokho kukwente ubuye uhambe endleleni lengiyo. So ke uma ngabe abantu abethu sibathanda asibadiscipline thina singabayekeleli uNkulunkulu. Futhi kulesinye isikhathi uma ngabe singabadiscipline abantu bani batawusibangela bulukhuni sife kabuhlungu basale baluhlupho emhlabeni. So we must discipline our children. Masibadiscipline sikwenta lokho ngeluthando singakwenti ngenzondo. Kungenteka kwekuthi kumbe sikubukele phansi kushaywa noma kuthethiswa nguNkulunkulu. Ngekwekuthi sithi hayi akukadzingeki uNkulunkulu nje ukwentelani lokhu vele uNkulunkulu uvumelelani lokhu futhi lento lena nje ayinamsebenzi lento lena ayinamsebenzi lento lena hayi kuyahlupha lento manje troublesome. Yabo siba natho leto tizathwana tethu ngokubukela phansi i-discipline yaNkulunkulu. Kukhona abantu abadisciplinwa uNkulunkulu namuhla leba kubuka ngathi ku-useless bathandaza uNkulunkulu bamqalekisa bakhuluma yonke into, and God is doing what it was supposed to be done to you. Or God is correcting you like your parent, like your father. When your father was disciplining you, God is also disciplining you. So laba ke badisciplinwa bobabe babo bayithatha i-discipline lenteka etimpilweni tabo ibe positive, ingasho ukuthi iyangibulala, kodwa i-discipline lena lenqondisako. uNkulunkulu ke uyathanda ukuqondisa bantwana bakhe. Encwadini yeMahebheru siyafunda ukuthi umntwana le athandwako ekhaya lapha ku-encourage kakhulu lenzaba yeke ukuthi asikubeketelele kudisciplinwa ngilolo thandako. Umntwana wasekhaya, umntwana lotalwa nguwe, uyamdisciplina ngoba usuke unetinhloso letinhle ngalo mntwana, kumfuna umbona akhula aba ngiloka naloko. Kodwa uma ngabe lo mntwana aliveza ndlebe noma usola ukuthi asiwakho, uyamyeka nje athi iphilele leyo mpilo leyo lafuna ukuthi iphilela yona, ahambe lafuna kuhamba khona, enetinto la ufuna kutenta, and unganaki indzawo. So ke uma ngabe ungumntwana lo njalo, bangakukhuthi, bangakuthethisi, bangakufaki discipline letawuvisa buhlungu enyameni yakho, ubokwathi kokuthi bayakutonza abakuthanzi, ubokwathi kokuthi bakutreata njengelivesandlebe lapha ekhaya. Lokhu wena wenda nje into ngendlela lofuna ngayo nangendlela lenjalo. So ke bazalwane, kufanele ukuthi sathi kwekuthi tikhathi leti buhlungu, times that brings about suffering and suffering emndenini la siphila khona singebantwana, kulesinye isikhathi sibokwathi lokho kwekuthi kuhambisana neluthando, kuba luthando badali bethu abasithandayo. Angisho mina lokhu lokwenteka ukuthi uthathe esagila uyokukhalela umntwana noma umqoshe ngesibhamu noma wendene, kodwa umntwana mdiscipline ngendlela yeluthando. Awumthanzi umntwana naso kukhona lekumbone lapha ka Facebook njena nakhona ashaywa step mom wamshaya umntwana wesabeka. Akusiko ke lokho, akusiko lokho. Lokhu ngiko kwekuthi umntwana
umdisciplina ngendlela lefanele uhlala phansi akhulumisana naye ngoba ngishilo ngathi it start by teaching then discipline is to enforce or is to make the teaching effectual kahle kahle hayi ukuthi usuke umbulala lo mfana uyamqondisa ngoba ufuna acquire some kind of knowledge. So ke bazalwane funa siqaphele lokho singendi blima ukuthi si discipline abantwana kanti sesibulala abantwana. Amen. Endike akufuneki ukuzonde noma ukuthatha njengento lembi ukuqondiswa kubuyiswa endleleni. Lapha uNkulunkulu uyakuletha lokho ukuthi siqondiswe noma sibuyiswe endleleni uyakuletha noma uyakuvumela. Endike kuqondiswa noma kubuyiswa endleleni akuthi kamnandi, it comes with discomfort. Uyabona nangabe ukhulu umkakho uyakuqondisa la uqondisa khona noma umyeni wakho uyaqondisa la uqondisa khona noma uqondisa umntwana la uqondisa khona, it is not comfortable, it brings it discomfort. Kulesinye isikhathi kukufakela nebuhlungu lokho empilweni yakho njengemzalwane kodwa kunemiphumela lemihle eqinene. Naku ke lengifuna ukuthi ngisho sono noma lokubi lokusempilweni yakho lo wena bongakuboni ungakwadi before uma ngabe uNkulunkulu ethe ukucorrect, you must know that one of the things, there is something evil, there is something sinful in my life, and God wants that thing to be exposed. Bengingakwadi kweuthi mina nginako lokho noma mina nginje. So uNkulunkulu makethe atokuqondisa usuke anesizathu sokuthi kunetinto letifihlakele empilweni yakho letifuna tigwabuleke diphumele ngaphandle. Kwesibili uNkulunkulu uma ngabe aqondisa usuke afuna ukutshengisa ukuthi kunenkinga, there is a problem and the nature of the problem must be addressed. When God is correcting you, uma uNkulunkulu eqondisa usuke asho ukuthi kunetinto letingalungi empilweni yakho, kunetinto letingahambi kahle empilweni yakho. So ke uNkulunkulu makatha kwenda lokho usuke afuna ukuvumbulula nayi problem yenkinga le lapha kuwe ayibeke ebaleni ibese iya addresswa. Akusoke uNkulunkulu yakwenyanya wena ngoba uliswathi ngoba uyini kodwa uNkulunkulu ukwenda lokho because there is something that needs to be addressed in your life. Number 3, uNkulunkulu ukwenda lokho ngoba afuna ngalesinye isikhathi ku discourage sono noma bubi le wena ubumphathisile ngalamanye amagama bungana ubonwa nawe kumbe ungakuboni noma kumbe ubufihla. MaNkulunkulu atokucorrecta usuka atokuthi don't embrace evil, don't embrace sin, take away lengubo lomphathise ngayo lesono. uNkulunkulu ke unendlela yekucorrecta noma yekuqondisa abantu bakhe. Besithathu uNkulunkulu uma ngabe akucorrecta usuke uNkulunkulu afuna wena noma kukuniketa some sort of guidance wekuthi ungasiyekela njani sono, ungakuyekela njani lokubi ubese uembrace lokuhle kwaNkulunkulu. Uma ngabe nje uNkulunkulu akucorrecta, you must know kukhona into lekabi le uNkulunkulu afuna ngiyekele. uNkulunkulu kunetinto lakafuna sitiyekele uletha correction of some sort. Oh, there is Reverend Jerome Prince. That's an honorable man of God. I'm so much happy to see you, man of God. So when God is correcting us, it's because God wants to discourage something that is in us. So as for us to reject whatever that we are doing, that is not becoming of God. So we are so grateful to God. uNkulunkulu unetindlela takhe letinkulu naletibalulekile lasibuyisa ngato etindleleni takhe ukuthi sihambe njengoba uNkulunkulu afuna kwasihambe.
kakhulu lokutiva very discomfort, kunale discomfort empilweni yakho noma kunalobuhlungu, letinye tetindlela letinengi uNkulunkulu lathi sebenzisako ukuthi atosibuyisa endleleni. God uses many ways to bring us back. Even the discomfort is used to bring us back. Even the affliction in our spiritual life, in our physical life, is used by God to guide us back to Himself. uNkulunkulu lokhu uyakusebenzisa, asebenzisa moya engcwele inside of us, the Holy Spirit who indwells in us. Uyakuletha lokho uthi vele ngathi hayi man uyathi ngidlile, uyathi nginjani. Wants to correct something in your life. Kulesiya noma kuvuke titha le titha nebantu abakunyembenyako is because God is using them to correct, to bring you back home. Oh hallelujah. Dabula kwala ke la kadlamini. Nesikhathi uvukelwa ngebantu labakukriticize your Christian journey, you must know that God is also using critics and adversaries to bring you back. Lokho uNkulunkulu akusebenzisako kwekuthi asibuyise endleleni yakhe. Kulesiya isikhathi uNkulunkulu uyavuma ukuthi tinto leti tawusijivaza, things that would disappoint us, things that will disappoint us, and of course even sour circumstances in our journey. Uyavuma uNkulunkulu kwekuthi kube khona nithembisane nemuntu noma uthembe into lethithe ibe lento leyo inganoqhuma ifike la ifanele khona. uNkulunkulu is still correcting you using that thing, and God is also using the very sour circumstances that you come across in your life to correct you. Uyabona ungaze uzonde bantu, wethuke bantu, ukhulume yonke into ngabantu, but God is using those circumstances. God is using those disappointments to get your attention, to get you back. Hallelujah. Makabongwe Jesu. Uyathi uNkulunkulu siyamthanda. Endike uNkulunkulu makenta lokho, leto tinto leto is not to make us feel good la sikhona khona, kodwa lokho kwekuthi uNkulunkulu akusebenzise noma akuvumele ukuthi kusebenze kuze ukuthi thina sitawushiya indlela lembi leyekufeni sibuye sithathe indlela lenhle leya ekuphileni njengebantwana bakhe bagijima kuleyo ndlela. Uyabona ke ikakhulukathi idiscipline, masikhuluma ngediscipline, idiscipline lekuma primary levels ayo involve two things. Kweqala idiscipline ifaka phakathi kufundisa, kwesibili kufundisa noma kuqeqeshwa, angingakubeki kubekubili, angithi nje ifaka phakathi kufundiswa noma ke kuqeqeshwa. Idiscipline ayifaki kujezisa kwekuthi wena sewende tinto kabi. Iqala le discipline ekufundiseni naseqeqesheni ihambe ke nawe ngoba ifuna uacquire knowledge. Umuntu otoswanja kujezise akupanishe because when you have done something wrong angakakufundisi ubobona ukuthi there is something wrong la nhloko yakhe. Umuntu othanda kuswanja ubuka ukuthi kunento lemadima lapho. Now uyabona ke idiscipline le ngikhuluma ngayo la iqisha ifana nqamashi nento lenteka nakutrainwa lisoja. It is something analogous to a military training. Uma
ngabe kutrainwa lisoja kutrainwa umuntu lotokwelusa live lotogada live lotawubheka ema-interest elive lo muntu loyo akatrainwa kamnanzi noma kalula nje kodwa le training yakhe iba nebuhlungu lobumangalisayo lesinye isikhathi siyeva ukuthi bake bomele ku-training unikwa emanti lamancane nekudla kuncane nesikhathi ukuthi uphumpumule sinqane bese umsebenzi uba mkhulu uphathwe ngengalibona lelinye lisoja he was a colored man aye kuyotrain wabuya mnyama ngamangala mina uthi uthi nguye lo ngathi kwente njani athi mfundisi ngile training so uma ngabe umuntu a-undergo i-training kuba ngathi uyabulawa ngoba kunetinto letinye lefuna ukuthi atilumule noma alunyulwe kuto. That is the training. So ke bazalwane yinto lena noma kunjalo uyabona kule training lena lengikhuluma ngayo. Excuse me, noma kungafika la khona uthola i-punishment. Le punishment ayisho ukuthi lo loku wrong lokwentile le punishment isho ukuthi sekuyiseka. Kwekuthi jena uyakhunjutha ukuthi lokhu akwentiwa ungabokujwayela lokhu ungabokwenta lokhu liqala seloku liqala likhona nangabe wephule something wephulile wayithola leyo punishment kodwa na akusho ukuthi lokhu asekutawubuye kangcono tinto going forward. I-discipline yona ngekwayo ifaka phakathi bulukhuni nekuqondiswa of some sort kabhlungu uyabona you are being compelled ukuthi ungayilela ufuna khona kodwa uyelela kufuna instructor wakho khona. So that is what we call discipline. Leto ke tinto letingeti kalula noma letingemukeleki kamnanzi tilukhuni tibuhlungu atimnanzi nzawo uma ngabe udiscipline noma kudiscipline umuntu. So ke lapha lo mbhali wencwadi yeProverbs ukufananisa kudisciplinwa ne setup yasekhaya. Ufananisa idiscipline ne setup yasekhaya akayifananisi ne setup yasesikolweni akayifananisi ne setup yaseprison kodwa uyifananisa ne setup yasekhaya ngoba ekhaya umntwana akakholekithwa njengesigebengu njengesigelekeke kwekuthi nangabe lo mntwana abuyiswa akubuyiswa sigebengu kodwa kubuyiswa umntwana walakhaya endleleni lebese kaphambuke kuyo ngalama disciplina umntwana wakhe ukwenda ngeluthando noma kubuhlungu noma kulukhuni noma kungemukeleke kuvisa buhlungu kodwa babe uyakwenda akwenda aqhutshwa luthando lokulasuke akwenda kubantwana bakhe njengoba nankulu passion empilweni yabo akusimnanzi nzawo laba khona manje kodwa it is a discipline. Kufanele ukuthi bakuthathe ukuthi babe kukhona la siqondisa khona. Uyabona na ubuka lemivimba lama stripes ekushaya kwakho ukukhumbule ukuthi uyathi la babe bekangekhuta kuloko kungako nginjena namuhla. Sivile lapha kuthiwa umbishop Mabuza wake wafundisa kulesinye isikolo ngalapha eLubombo Central nakafika kulesikolo kuthiwa kwakukamaqama Mpunzehlemini wafika waqala bamethula kwabanekuhleko kwabanjani umbishop Mabuza thereafter wabuya wagrafta school prospect kwekuthi sitawuhamba njani lapha wabuya bafundela school committee batali nebantwana bakwemukela baku-endorsa kwasayina then emveni kwaloko wase uyafundisa ke vigorously lokho akungenteki lokho akubenjani lokho akubenjani wase kafundisile umbishop Mabuza
kweqala ubita abadali, wabita school committee, wabita abantwana, wafundisa, wase uyadrafta lena kuzani lama prospect esikole, uyabatshengisa bakwemukela, and then so uphinde uyafundisa ngabo ukuthi kanjani kuyemukelela, and then emveni kwaloko wase uyo-enforce idiscipline. Uthi nakakhuluma principal wase Everin Perrin akhuluma ngaye, uthi benginemngani wami mina, uthi sesiyadlala ke ngoba sekashito kunetilimato tingaphatha, uthi sesiyadlala ke siyafikisana ngetilimato, uthi wafika nje umbishop wathi angithishela phela principal, wathi in my office tibangena, uthi waniketa this carrot guy 3 lo muhle nje kakhulu waphuma waya ebathroom, naye lo uthi nganikwa 3 lo muhle, ngathi nangiphuma ngangathi ngiphuma nalesivalo va kanti akwendlula la ngasefasteleni, wathi back in my office, come in my office, uthi ngabuya, uthi wanginika 2 more which was now 5, uthi ngasuka ngaya ebathroom, ngathi ngafika ngakhanda umngane nami athi buka, nami ngafika ngakhumula ngathi buka, kusukela ngalelo langa sathi ukuthi indlela ayibheka. So sometimes uyabona uma ngabe uNkulunkulu ake waletha idiscipline empilweni yakho, uwathi kahle kamhlophe uthi angiyuphinde ngihambe lapha, angiyuphinde ngento ethinto ngalendlela le. So kunetindlela lokufuna ukuthi sithi nqamule, sithi iyekele empilweni yethu, sithi iyekeliswe batali bethu, kodwa batali bethu abangasiyekelisi ukhona uNkulunkulu uthi asiyekelise. And uNkulunkulu ke makasiyekelisa akusimnandi bazalwane, kodwa akakwenti lokho ngoba asuke afuna ukusibulala, kodwa usiyenda lokho ngoba afuna ukuthi singene ezulwini. So bazalwane, sometimes we endure heavy stripes from God ngendlela yekwenda kwethu, kube buhlungu kubo wonke umuntu masendlula kuleso sigaba lesi. Lithi ke livla uNkulunkulu, nanoma ngabe ngibani uNkulunkulu lamthandzako uyamcorrecta. Nangabe uNkulunkulu akuthanda utakucorrecta, lokho kubonakala kukuhle. uNkulunkulu uyabacorrecta noma uyabaqondisa abantu bakhe in a very wonderful way or sign of love. It is love that calls for correction. If you love somebody, you will correct that person. Ulokuthi umyekele ayobhubha, umbona umuntu uthi uthathele ngendlela leyo ebhujisweni wena umyekele. Love will always say, let me correct, let me warn this person. Uyabona ke uma ngabe sithi vela thina elangathini yethu with our instinct, kusitshelwa lengadi yethu noma lempilo yethu isitshela ngathi ngabe into tenteka lula nje, leni uNkulunkulu anga-understand, ingathi ngabe kuba easy, sibe comfortable janjanyana, leni uNkulunkulu sicorrectelani la kasiyeke uNkulunkulu sidle bunandi sidle busha bethu. No, not with God. Because God loves us, God will correct us. Even at the birth of death, God will still correct us. Yini siza ngoba uNkulunkulu uyasithanza and uyajabula lapha kithi. Kungako uNkulunkulu asicorrecta, asibuyise endleleni ngenxa yokujabula kwakhe lapha kithi. Ngenxa yale nhlakanipho yakhe uNkulunkulu uyapita ukuthi adilishe netono tethu nebuthakathaka bethu nanekwehluleka kwethu, lokho kungenxa yenhlakanipho yakhe uNkulunkulu. Because God is wisdom. Therefore, because God is wisdom, He wants to correct and to deal with our sins, to deal with our failures, to deal with our weaknesses. That's our God. Fanele ukuthi adilishe naleto tinto leto ngoba sibhekeke ukuthi sifike ekhaya ezulwini lapho siyophila khona inguna phakade. Uma ngabe ke umntali amthanza mbamba umntanakhe, utoqala kwasebenzisa ama measures of teaching, discipline and correction. Umntali ke lo thanda umntanakhe and akwente lokho appropriately, angakwenti nje sinoma kanjani, kodwa akwente ngendlela lefanele. Kodwa uma ngabe ungamthandi umntwana wakho,
niyekele ungamcorrect, yekela ungenti lutho kulowo mntwana wakho loyo. Lokho kusho ukuthi uyamzonda, awuna tifiso letinhle, awunamaphupho lamahle ngalomntwana kwekuthi abe lutho kusasa. Nyekela phuphuhle nje aphile leyo mpilo leyo, then kusasa uyoba ngulowo. Kodwa isikhali leso lesiyawuthi sihlaba umhlaba, sihlabe nawe uqobo lwakho. So ke bazalwane, kuba correct abantu bethu asikwente lokho. And uyabona kunebahlabeleli, they spend a quality time kuthi bato bonakala emaphimbo abo atoba kanjani konke lokho, they spend a good quality time. Kodwa uma ngabe sekufika ekutheni lo mntwana akhuliswe, anakekelwe, a-entertainwe ngetindlela letingitho, ukhande ukuthi entertainer nje akanenzaba ukuthi kusasa utoba yini, kodwa unenzaba nemqulo wakhe la uhlabelako, unenzaba nalokho la upresenta lapha, ngoba uyathi lo lengiyopresenta lapha kutaba impilo kimi, ngitawuphila ngako, ngitawudla ngako. Kodwa lo mntwanakho lo kumele ukuthi kusasa abuyise sitsha etafula, noma aphile angaqeli kuwe, angabihlupho, awunenzaba naye. Uboyibona lento leyo ukuthi ingode empilweni yakho. Kulesinye isikhathi uNkulunkulu uma ngabe asipanisha noma sithethisa, asishaya ngendlela thide, uNkulunkulu ukwenta lokho because of our rebellion. Uyabona lo ukuthi umuntu nje avela be livukela mbuso, uNkulunkulu ke uyakwenta lokho because of our rebellion. He wants us to repent. There is a need that we repent. Siguquke kule ndlela leya lembi, sibuye endleleni lengiyo sibili. So ke uNkulunkulu utakwenta lokho ngekusilungisa, asilungiselela sibusiso lesikhethekile etimpilweni tethu, kwekuthi singangeni ekufeni. God chastens us, or God correct us, because God is concerned with us. That God has for us. That concern is that of a special blessing from Him. Now, kungaba buhlungu kangakanani asathi kunye ukulimata, kodwa ukwentela ukubuyisa endleleni lona lokuthandzako, uyakuthethisa noma uyakucorrect, usuke akwenta ngetinhloso tekukubuyisa endleleni, hayi tindlela tekukulimata ukuthi ulimala. So uNkulunkulu ke ukwenta konke akwenta ngekuthando kwekuthi singalimali siye ekufeni kwaphakade, kodwa sibuyisane naye. Kunetinzuzo ke, there are benefits of being corrected by God. There are wonderful benefits when someone is corrected by God. Uthi lapha, happy is the man who finds wisdom. Happy is the man who finds wisdom. Kunekujabula lokunako noma lanako umuntu lofumana inhlakanipho. Solomon ke lapha ufisela indodana yakhe noma ke bonke laba kwekuthi abayati lento abayiqonde lento. Uthi kwesaba noma ekwesabeni uNkulunkulu kunenhlakanipho lakhathi. Uma ngabe wesaba uNkulunkulu, there is wisdom inside the fear of God. And akugcini ngale wisdom, kubuye kube nekuqonda, i-understanding. Letabe se iyasicorrecta ngothando lwaNkulunkulu. Now, letinto leti ke tiyawumqondisa umuntu noma wesilisa noma wesifazane empilweni yeliqiniso neye kujabula uma ngabe afune inhlakanipho.
leli gama lelithi ubusisiwe noma uyajabula lo muntu loyo, happy, lichaza into yasezulwini, bunanzi basezulwini, uqhakaza kwasezulwini, ukuthi lo muntu lo kahle naNkulunkulu, la ngekhathi kwakhe kuba nemazulu, kuqhakaza emazulu, kuba nenjabulo yasemazulwini la ngaphakathi kwakhe. And lokhu kuphinde kukhombe isithombe semuntu wasemhlabeni lonako konke. Uma ngabe umuntu anenhlakanipho uyajabula ngoba unako konke, wendlula tonke into letiphatheka kodwa semhlabeni uma ngabe unenhlakanipho levela kuNkulunkulu, ngoba lowo muntu loyo uthola umvuzo webulungisa noma wemthetho oqotho waNkulunkulu ngoba anehlakanipho. Uyabona ke uhlakanipha kubuye kufananise nametron. Metron siyayisimbona lapha nakushadwako noma kunjani. Unemsebenzi lomkhulu metron ukuthi lo msebenzi uhambe kahle ufike emaphethelweni. Laba abashadako bathatha bonke amandla abo bawabeke lapha ku-metron of honor. Now metron uma ngabe into ihamba kahle la umbona nje kulesi isikhathi ubona kwehla inyembede utshengisa injabulo yokuthi into ihamba kahle. I-wisdom iletha lokho kujabula kwakuqale njalo kutanyuliswa injabulo ekwehla inyembede yenjabulo kwekuthi uyathi uNkulunkulu usiphethe ngemusa. Lokhu ke kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi lento siyithola ngalange neno siphinde siyoyithola nangale, kodwa emanga lamanengi athi asingayifuna le njabulo yangala asiyitonze cha abazalwane. Mangabe on the right with God siyajabula ngala, siphinde siyojabula nangala. Kulesi sikhathi asijabuli ngala kodwa siyojabula ngala. Akufuneki ukuthi sijabule ngala singanojabula ngala, sijabule ngala sijabule nangala, kodwa kufuna ukujabula kwethu kube kujabula ngala nangala, noma kungajabuli ngala kodwa sijabule ngala. Sibe betele comfort ngala kodwa sibe nayo la siyakhona. Her proceedings are better than the profit of silver. Uyabona ke ikhona into lengiyithandzako ngenhlakanipho wekuthi ikunika lokungethulu kwaloko longanikwa kona imali, ngoba imali bantu bayithatha engathi ikuphetha kwako konke, kude umuntu lo afune kuyobweba iwisdom yalomunye umuntu. Kodwa imali noma the material things bantu bayafuna kuyoteba bathi njingise ngato kube njanjanyana. Kodwa lana sithola ukuthi inhlakanipho ingqono kakhulu kwendlula tonke into letiphathekako takulomhlaba. Uyabona inhlakanipho ikunika letimpawu tekuqeqeshwa le tikwenetisako empilweni yakho, phinde futhi nale quality yempilo ibe ngayisetulu kakhulu inganakulinganiswa nalokunye nje lokukhona kwalamhlabeni. Uyabona umuntu angaba nemali abe nako konke, kodwa uma ngabe etele nhlakanipho, the quality of life that person is living is below the quality of that one who is with wisdom. So bazalwane siyabona lokho Solomon bekanako konke, uNkulunkulu amuphe konke lebeka kudinga emhlabeni, kodwa naSolomon wabona inhlakanipho imqoka kuko konke. Kodwa inhlakanipho wakhanda ukuthi ngiyo le key kulolu hambo. Ngifuna ukusho ukuthi lapha ku 1 Kings chapter 3 verse 9 uNkulunkulu lo wamupha lenhlakanipho. uNkulunkulu usipha inhlakanipho lesiyidingako emhlabeni. Therefore give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great a people of yours?
ukhuluma nje Solomon uthi qelela inhlakanipho. Ingathi wonke umuntu lo ngivayo namuhla angathi ngitawusukuma la kule ndzawo nami ngihambe ngiyothi qelela inhlakanipho kusonhlakanipho. Tonke tinto longatifisa ngeke teze tilingane nenhlakanipho. Noma yini loyifisako angeke ilingane nenhlakanipho. Inhlakanipho yinkulu futhi inebumnene kwendlula timali. There is kindness that is in wisdom, and that kindness, it depicts itself in the form of richness. Umuntu lonenhlakanipho ungcono khashane kunemuntu lonemali. Ungcono khashane kunemuntu lonematshe ladulile ema-rupees. Uma ngabe unenhlakanipho usuke unjinge kwendlula. Namuhla abantu bafuna imali. Kukhulunywa ngabo girlfriend allowance, ngabo wife allowance, ngabo bani. Athi noma asebenze naye lo mfata wala ngetulu kwalendoda, still afuna imali yalendoda athi fanele ungondle. Kunjanjanyana. Ufuna nje imali akafuni wisdom ukuthi uyathi yebaba ngifuna lenhlakanipho yakho. Yebaba uyathi ngiyafuna lokho wena ukwenta kanjani? Cha. Into lengiyona imqoka ngisho abantu abathi bakholiwe abanendzaba nenhlakanipho. Wethi indoda yami ihlakaniphile kodwa bafuna imali. Uyabona ke kuba nenhlakanipho levela kuNkulunkulu ngeluthando lokuqondiswa uNkulunkulu etintweni letinengi iba ingqono kakhulu kunemqebo labanawo bantu bemhlaba. Bangaba nema-airplane babe nani. Uyabona abantu abaningi bayahamba bayofuna ingcebo bafune kunjinga. Labanye ngathi sishumayela kanye nabo kude. Bona bathi buke nje ukuthi bangathi njingisa kanjani, bangakwenta kanjani lokho nalokho kube njanjanyana. So-ke bazalwane ibuhlungu lonto kwekuthi bantu bahambe bayofuna tintfo ngetindlela letingasito bashiye uNkulunkulu. Solomon lapha waba ngumuntu lebeka njingeka kunye nje lebeka thola ngetindledlana takhe letibhekelena nalena kwaba indoda lebukeka inetinto emhlabeni. Uma besifunda 2 Chronicles chapter 9 verse 22 uthi, so King Solomon surpassed all the kings of the earth in riches and wisdom. Uyabo uma ngabe urishi kuphela awendluli lamanye amakhosi ngoba akhona la njike kwedlula wena. Kodwa Solomon wawendlula onke lamakhosi ngoba wanjinga lobunjinga bakhe bebuvela kuNkulunkulu. uNkulunkulu wathi ngidakupha nalonga akaqeli ngidakupha nakunjinga. Number 2, waba newisdom levela kuNkulunkulu. Wawendlula ke onke emakhosi emhlaba. So Solomon ukhanda budlelwane bekuba nebuNkulunkulu empilweni noma ngabe uyinkosi noma ngabe ungubani. Kuthi impawu letimqokwa naletidzingekile letinkulu empilweni yemuntu. Le umuntu kufanele ukuthi ahlale njalo ngekuthi langadelela ukuthi Nkosi ngiqela bunjinga lobuyovela kuwe, ngiqela inhlakanipho le iyovela kuwe ngoba kwalelive kuyasala kuyabhubha kuyaphela. Uyathi kunento lengithandayo ukuthi emalanga lamathe ekuphila komuntu asesandleni sangasekudla salokuhlakanipha. Kuhlakanipha kuphethe la emalanga lamathe ekuphila kwakho. Lo ngumgomo loyo. Le inhlakanipho itanako ngithe sitawubona this wonderful blessing benefits. I-benefits lenye ethi kwalelele suka kuyo la ngendlela kwekuthi wena emalanga lamathe akho ephila angasesandleni sekudla sasonhlakanipho. Uyabona noma ngabe kuthiwa uyafa uyendlula emhlabeni uhamba nekuphila akuphele akuphunguki uye emathuneni uyongena nako lokuphila uyovuka nako. Nakakhuluma uApostle Paul uthi nakakhuluma ngerapture uthi labasemathuneni bayovuka kuqala bahlanga bethe inkosi emafini thina sitabe saguqula lokho uthi lokuhlakanipha lokusipha kuphila lokuphethe ngasesandleni sakho sekunene akusilahlekeli lokuphila noma ngabe kuthiwa sesifike
baphila impilo lenze, baphinde baphile impilo lenothile, lenekhuma etintweni letinengi, bahlonipheke. Bantu labahlakaniphile bayahlonipheka ngenxa yenhlakanipho labanayo labayiphiwe uNkulunkulu. Lokhu ke kusitshengisa tinkomba noma tikhongwane letibekiwe la ekuhlakanipheni ukuthi kulokuhlakanipha uma ngabe uba nako, you live a pleasant life, a life that is pleasant. Number 2, uma ngabe unalokuhlakanipha uphila a peaceful life in the midst of all the discomfort that this life brings here on earth. But when uphila impilo lenekuthula. Number 3, kungekho lokujabulisako into timelene nawe, kodwa wena lokuhlakanipha nangabe unako kuyakuretaina lokujabula kwakho, kukwente kungabi ujatshuliswa into letitheni, kodwa ujatshuliswa ukuthi usonhlakanipho uhleli uphakathi kwakho. Uyabona inhlakanipho ifananiswa nenkosatana. Inkosatana lebalulekile noma legqamile, lekanetipho itawukupha abantu bayo. Inkosatana, inhlakanipho ifananiswa nenkosatana lethanda abantu bayo, itobapha njengekwetidzingo tawo. When you seek wisdom, usho ukuthi ufuna leyo nkosatana leyo. Uyabona nangabe usihlobo noma ujwayelene nenkosatana, ubonga wathi uthi hlupheka wena nehlupheka impumalanga netshonalanga. Ngeke inkosatana ivume uhlupheke ikhona, ngoba inkosatana tonke letinto tasembusweni kahle kahle dayo iyakwathi nekukhulumela lekuyise kwayo ukuthi awu lona akaphiwe ukuthi lona kanakekelo kanje. Uyendlula lo bhali ufananisa leke ibenefit. Ngisade singake le, hey, wonderful benefits. Leke ibenefit ekuhlakanipha yokuthi ube nasonhlakanipha uyifananisa nesihlahla sase-Eden lesithela tithelo. Letithelo lokuthi na utidla ti-repay some of the things lebese tikulahlekele emtimbeni, lebese tikulahlekele empilweni yakho, kuba khona kuvusetelwa kubuyiselwa kwaleto tintfo. The more angena sonhlakanipho, the more sonhlakanipho umphethe etandleni takho aphila nawe. Kunetinto letikulahlekele leso nhlakanipho ati-repair empilweni yakho. Bazalwane, and sonhlakanipho uyakuvikela ngisho nasekufeni ukuthi ungafi untimely. Noma ngabe sekufika ilanga lakho lokwendlula emhlabeni, wendlula emhlabeni uqonde ekhaya ekuphumuleni uyojabula uyophila nababe njalo njalo ngenxa yasonhlakanipho. Uthi ke lo mbhali, ndodana yami, give value to wise living before God and men. Awuphili nje sinoma kanjani, awutiphileli nje, kodwa mawuphila uphila wathi uthi ngiphila emehlo uNkulunkulu angibukile nebantu bangibukile. uNkulunkulu wethu ke uNkulunkulu wenhlakanipho. uNkulunkulu ngenhlakanipho yakhe wadala umhlaba, sendawo yangasemaphethelweni. Wadala umhlaba, lo mhlaba lomuhle nalowentiwa umsebenzi longaka ungumsebenzi waNkulunkulu. Uma bawubuka umhlaba uke ubuke nalokunye nje lokuncane, lokubuka kumbe kuncane, lokuthi teni longeke kumbe kubenjani, ubuke uthi uyathi konke lokhu noma kungaba kuncane kangaka ekuma details of creation, but still kuyamtshengisa uNkulunkulu ukuthi ukhona uyaphila. Umhlaba lesiphila kuwo utshengisa bukhona baNkulunkulu. Uyathi na ubona Mpumalanga, ubona tinkanyezi, ubona tihlahla tiqhuma, ubona emanti ageleza, ubona yini, ubona kuhlakanipha kwaNkulunkulu ezingeni lelisetulu. Lo mhlaba lona lesihlala kuwo uyatshengisa ukuthi the world was created by a very brilliant designer. Bantu ba designer bazalwane, angathi
lokunye badesignele kwaphupha, lokunye kwaba nama-earthquake kwashona phansi. But what God has created still stand even today. uNkulunkulu ke uma ngabe sifunda incwadi yabaseRoma chapter 1 verse 18 to 20, buveta lenzaba yendalo yaNkulunkulu njengengqikithi yale Romans chapter yale ncwadi nje yabaseRoma, uveta ingqikithi yaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungubani. So ke bazalwane, kuyinto lembi uma ngabe thina lesidalwe uNkulunkulu sitaw ignore siphinde sirejecte lokho uNkulunkulu akwendele. Mawubuka nje indalo yona yodwa angakashumayeli lo mfundisi Zungu noma angakeni i-expository lo mfundisi Zungu, but le ndalo yona ikhuluma ukuthi ibuya from somewhere. There is a brilliant designer lo wendele into lento. And the session lena lesikiyo ibuye isitshengisa iphinde without wisdom ayisilutho. Impilo ingo konke because of the wisdom of God. Lesi thina sibona kulesinye isikhathi enhlakanipho yaNkulunkulu kulo mhlaba lenkulunkulu. Konke lokukhona la mhlabeni kuthi ndlale kuthi nikele kuNkulunkulu ngalokhu ngangathi ukuthi Nkosi konke lokhu kwentiwe nguwe, konke lokhu Nkosi kwentiwa nguwe. Qonde lokho kungaba akunakuthula. It's because we don't understand some of these things. By establishing or by understanding, he established the heavens. Kwaba uqonda kwakhe nje uNkulunkulu, angaqondiswa umuntu, kwaba nje uqonda kwakhe uNkulunkulu walidala lezulu nemhlaba, watshengisa ukuphakama kwentengo yakho, kwaphinde kwatshengisa nebukhosi baNkulunkulu. Uyabona mawubuka emazulu uyabona ubukhosi baNkulunkulu. Kude mina kulabantu abangaka lengeke efa nje atshela mina. Hayi angisho ukuthi kude wena lokwakutshela, but kude lengeke ngamuva ukuthi ufike wathinta sibhakabhaka eThulu waphinde wabuya phansi. Bazalwane, lokho ngilokhu lokusitshela ukuthi uNkulunkulu yonke lento yentiwe ngendlela lephakeme nangendlela lenemandla, indlela leyisethu. Ngisho mina bema physics nabo science dinento into labangathi khuluma, but ivethe ukuthi uyathi ke la sesihamba thina siqine, asisakhona ukuqhubekela phambili. Lo mhlaba noma lamazulu asekelwa, amiswa, asima. Labanye bathi they were fitted, labanye bathi they were ordered, kwaba ahlelembiswa ngendlela yakhona lelona bekakwenta ngebuciko lobusethu. Uyabona uma besibuka lapha siyafunda ngaboma force of gravity, ukuthi kune force of gravity, ukuthi into mangabe yenta kanjani kuba kanjani. uNkulunkulu wakwenta kahle lokho ukuthi phakame kangaka kube kangaka, so that inkanyezi titawukhanya kahle, tilethe kufudumala kahle, tingalethi kubanda, tingalethi kushisa, tingalethi ini. Leyo nto leyo uNkulunkulu wakwenta kahle ukuthi tingadonswa kumbe i-force of gravity. Wakwenta uNkulunkulu ngendlela lefanelekile, wakubeka lapho kufanele khona. Futhi uNkulunkulu wenta nelitubane lakho ukuthi utawugijima ngelitubane lelingakanani, kungagijimi kakhulu ushiye lokunye kungahambi kancane kufice lokunye. Wakwenta lokho uNkulunkulu ngeyakhe indlela. Lokunye uNkulunkulu wakwentela nema distance ukuthi wena utawuma la, wena umela nitawuhamba kule distance lena, ngeke nize nikhanzana ngoba nakhanzana kuyabe sekonakele. So kungadalwa nje mina angizange ngibone ilanga likhanzana nenyanga. uNkulunkulu wabeka le distance ke kuhlakanipha kwakhe nengebunqwaningo bakhe lobusetulu. uNkulunkulu wethu ke bazalwane wethembekile. Masikhuluma ngama planet sikhuluma ngani nguNkulunkulu loyo waso science nabatadisha emva kwaNkulunkulu, nguye phambili uNkulunkulu, bona bangemuva. Haleluya. Uyabona tifundiswa noma tingagaqa ngala, tigaqa nje lathi ngopheni wathi sethi funde kangakanani, kude loyo ke afunde kwendlula uNkulunkulu.
ufundile kona kodwa angeke umendlule uNkulunkulu. Kungakho uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu you assume a certain position. Letifundiswa tingeke tize ti-assume. Ngisho nemakhosi emhlaba langeke azayi-assume because God is the King of Kings. Hallelujah. His knowledge, the depth were broken up. Uyabona ke lapha kubuya nasa sikhathi saNoah. Ngesikhathi uNkulunkulu atawuletha samqolo kwenteke ini. Lokhu kuyasitshengisa ukuthi uNkulunkulu wathi ukuthi ngitakujaja kanjani, ngitawehlulela kanjani lokho lobubi losebukhona lapha emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu uyinkosi even of the ecology. Uyabona kukhulunywa ecological. uNkulunkulu ungethulu kwaleto into letho. Wathi uNkulunkulu ukuthi mina letinto ngitawutenta kanjani. Wase uyatenta uNkulunkulu. Emveni kwaloko uNkulunkulu wase wenta emafu. Hallelujah. Uyabona emafu alethe imvula. Bese uthi labanye kube ngematolo nje. Lato balethena. Wenda Nkosi yenda inkosi enkulunkulu umoya losuka elwandle lolusentshonalanga. Uqukathe lokho lokutawufike kuletha nakuzana. Kulethe ematolo. Unazi sive nasi sakuphi nje lesive lesibazalwane ngifuna ukusibona lapha. Bengisibhale phansi bengisamile ukuthi ngisikhumbule ngoba labanye bebathola lokho labanye bathole lokho. Yes, laba baseKenani ebenezethembiso kulale nje ematolo kwenteke tinfo labanye bathole imvuno. Ngifuna ukusho namuhla kuwe ukuthi la emhlabeni into letendekako ati silo liphutha. Take up your position as a child of God and do what you need to do. Utoba muhle ebusweni baNkulunkulu nasebusweni bebantu. Diqaphele kwekuthi ungaqabani naNkulunkulu, ungaqabani futhi nebantu. Ungaqabana kumbe nebantu, kodwa when you are right with God, it's okay. Ungabi right with people, but uqabane naNkulunkulu. That's not okay. Namhlanje ke ngithi lokho kukhulunywa ngombhalo la, wekuthi uNkulunkulu ufuna sibe lalenhlakanipho. Ase uyithandazele lenhlakanipho. Sengishito lapha na ukuthi it's 1 Kings chapter 3 verse 9 or 19. La khona inkosi Solomon yakuthandazela lokuhlakanipha yakucela uNkosi uNkulunkulu. Ngiyacela ukuhlakanipha. Yes, 1 Kings chapter 3 verse 9. Excuse me. Asofunde ukucela kuNkulunkulu. Kunetinto letingedakho letingeke tifike kuwe ungakaqeli. Learn to plead or to plead with God. God will grant you your heart desires. Learn to take your position. If you are a wife, remember, you are somebody who should display or depict or portray wisdom. If you are a man, you must know that you stand as a father to chastise, Musari, which brings in teaching, discipline, and correction. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, we thank you once again, dear Lord, for this hour. We thank you that you are God. You care for us. You know our needs even before asking. Come, Holy Spirit, embrace us and let us know the joy of the Lord of our Lord Jesus Christ. Siyacela Nkosi kuhlakanipha. Siphe kona Nkosi. Ngoba kungcono kakhulu kunesilipho. Kungcono kakhulu kunegolide lecekekile. Kungcono kakhulu kunemathe ladulile. Baba wethu lona amandla onke. Siyacela kuhlakanipha Nkosi. Lokhu usinika impilo lenze ngasesandleni sakho sekuhla. Kusinike impumelelo neqhuma esandleni sakho sangasenqele. Ludumo alube kuwe uNkulunkulu wethu lona amandla onke. Nakulabo Nkosi aba receive such a discipline or a correction. Bakwati lokho Nkosi kuyithobela yakho insango bahambe ngetimiso takho sithena zalo mntana zoba ngikholo egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu manje naphatha. Amen. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with us all now and forevermore. Amen.